ke a bongwe ke a gamogela dikgang tsa BOTSWANA television di tla ka tlhamaloko go ena go tswa toropokgolo ga Borone a re di simolola re lebe pele ditlhogo. Phuthego ya mahatshe a sa ikabang e simolola semmuso kwa Uganda gompieno. Bahumagadi ba mahatshe a Afrika ba rola letsholo la go netefatsa tekatekanyo ya bong mo kgaolong. Fa mo go tsa metshameko Ross Branch a dira ditso a fetsa kgaisano ya Dikgang mo maemong a bobedi ka kakaretso. Motho dumela nka mogala gape le sentle moeng o go ranela ka puo ya diatla ha re tsena mo dikganyeng tse Dr. Mokgweetsi Masisi o kwa toropong ya Kampala kwa Uganda kwa tseneletseng phuthego ya bolesome le bofera bongwe ya lekgotla la mahatshe a sa ikabang non-aligned movement. Dikgang tsa konokono tsa phuthego ya lekgotla leo di akaretsa go sekaseka ditsela tsa tshwaragano gareng ga maloko a lone go tswa mo mahatsheng a le 120 ga mmogo le go buisana ka dikgang tse di amang mahatshe ka bophara. Phuthego eo e solofetse gape go tla ka ditharabololo tsa motia tse di tla busetsang mahatshe mo seriting sa go tshegetsa maitlamo a non-aligned movement a go tlotlomatsa kagiso le thokgamo le go tsaya mahatshe ka go lekalekana. Mewetso a moganyanyone o mo nakong ya gompieno ke bisa le mogadikgang wa BOTSWANA television ke fila Makgaotsane yo e leng ene a leng kwa phuthegong eo ya lekgotla la mahatshe a sa ikabang non-aligned movement go tswa ka go tota go utla mo go ene ka ditiragalo tse di tsweletseng go bokopanong jo ke file ka sebaka se tla ke go dumedisa ke go amogela mme ke go simololela ka go batla go tlhaloganya gore mo tsatsing la gompieno e ne e le pulo semmuso ya phuthego ya tautona go ngwe re ka simolola ka go lebelela dintlha tse e leng gore di tlhagile ka koo tsa konokono ke file okay e tla bogela wetso ke tla rata go tshwaragana le ke file Makgaotsane mo nakong e ke tla boa ke boela gape ko go ene ka ke tlhaloganyang ka teng go ha ke file Makgaotsane o teng mo mogaleng go buisana le rona ke file tla ke go amogela ke go dumedisa ke file re simolola ka go tlhalosetsa gore gompieno ka jaaka ha re bone pulo semmuso ya phuthego ya mahatshe a sa ikabang dintlha tsa konokono tse di tlhagileng mo puisanong ke dife mo sa gompieno ke file ke a leboga one mme ke rialo ke re tota se se diragetseng mosong wa gompieno e ne le yone pulo semmuso ya phuthego e lehatshe la Uganda le tsa jone bodulasetilo jwa lekgotla le metsi lekgotla gore la non-aligned movement le na le maloko a le 120 mo mahatsheng tota jala le 120 mme go raya gore mo mahatsheng a go na le palo ya batho ba ka tshwara 4.46 billion o ka tlhaloganya jalo gore ke batho ba le bantsi go le kae le dipalo tsa boloko jwa mahatsha 120 go supa jalo gore ba bokete go le kae mo mererong ya hatse ga go ngangisangwa go tshwantse gore go tswe ditshwetso mme batlhotse ba simolotse bala tota hela ka go amogela boloko jona re utlwa tota pego ka tona wa lehatshe le Yuri Museveni mme o na bua hela ka bolele a kgala tsamaiso ya bogologolo ya mmuso a sekolone a tlhalosa ka bolele ka ha buseditseng ka teng one mahatshe a le maloko a non-alignment ka teng mme o na tlhalosa jalo gore tota mo nakong ya gompieno mahatshe a ke tlhalosa jalo gore dipalo di harologane mahatshe a 120 mme mo teng re hitlhela a le 53 e lona tswa mo kgaolong ya Afrika go ngwa le 46 a ona ikabile ka the Caribbean le Latin America mme mo phuthegong re bona jalo ba teledipele ba mahatshe ba ka tshwara gongwe le 12 mme bontsi jwa bone tota one ba tswa mo kgaolong ena ya Afrika ba le 11 mme ke bone hello sa tswa mo Afrika e le tautona wa lehatshe la Sri Lanka mme gongwe ke supa jalo gore dipalo tse ga se neng di solehetso tsa gore di ka tsenwa ke ba teledipele ba mahatshe no go solehetso jalo gore ba ka gore ga ba ka tshwara dipalo tsa bo 50 mme le ga go ntse jalo ga go busetse tse di tshwanetseng tsa buiwa ko morago ka gore mahatshe gone a ntse a emetse gone go seng ka se nopolang one se se builweng ke tautona wa lehatshe la Uganda o tlhalose jalo gore kgaolo ya Afrika kana ka kakaretso le maloko a non-aligned movement ga sa tlhola le ba mahatshe gongwe a tlhabologileng ko ba batla dithuso ko ba batla eng go ya gompieno ba batla mebaraka ona ga se ka ikala ga boare mo lehatshe la Uganda a tshwarwa ke pala re betwa ke se re batla la ke mebaraka ya gore re le rekisetse re na le sone mme be ke tlhalosa jalo ke re o na a dirisa sone se ba ka se go bua le maloko a lehatshe tota le khotla le gore ba lebelle dikgang tse di harologaneng tse leng gore ko pheletsong di tla ba mo tshiamelong mo mererong ya tsa mahatshe mme hela se se kgatlang one ke ka supa gore
mo puisong ya gago kana mo pegong ya gore ha buisa the non-aligned movement ha bua go tlhelele ka gongwe kgang e leng yone konokono ya phuthego e builweng thata ya ntwa ya lehatshe la Palestina le Israel o tlogetse go bua kgang yo mme e ne a tseeletswa ke ba bangwe ba baneng ba nna le sebaka sa go ka bua mo pulong semmuswe jaaka re bua jalo ka mokwaledi wa African Union re Musafaki ke yone ntlha tota ya na e supa gone gore phuthego e tshwantse ya bona gore e ntsha lentswe le le papametseng tota o na tlhalosa hela gore seemo sa maha sa Afrika mo kgangeng ke gore lehatshe la Palestina le gateletswe ke la Israel mme selo seo se tshwantse sa kgalwa ga bo ga dira go lekane gore go emisiwe ntwa eo go sologetse gore tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le ene a tswela gago ko phuthegong yo re sologetse gore ka tota seabe sa ga tautona wa rona wa lehatshe la rona e nneng ke file re solofela jalo gore tautona ba ka buisa phuthego e tshokolong ya gompieno jaaka ba tseneng phuthego ba tla hiwa sebaka tsa go ka buisa phuthego mme dintlha tsa tla di buang ga dina go harologana thata le tse re ntseng re di bua mo malatseng a hitileng tse di builweng ke baeteledipele tsa bo ba buiwa jalo ke botona gongwe tsa bo tsa papamadiwa ke the permanent secretary mo ministry wa foreign affairs re mari ba bua jalo gore lehatshe la Botswana le tla tsamaelana ka mogopolo le makalana otlhe a le ikananyang one multilateral institutions ka seemo sa Israel le Palestina mme o na bua jalo gape gore go tla lebelwa dikgang tse di tshwanang petogo ya lewape go thusa mahatshe ka bophara gore a kgone go imolola mo dikolotong le go fetoga ga kanamiso tota kadimiso ya madi lehatshe ka bophara mme re tsaya gore dikgang tse ke tsone tsa itlebaganyang tsone mme re ka tlhalosa jalo gape gore re lekodisitse gore o tla dirisa sebaka sa hale mo Uganda go bua thata ka boloko jwa gagwe e le moeteledipele wa mahatshe a kgakala le mawatle ebile a santse a tlhabologa landlocked developing countries ka mo nakong ya gompieno modulasetilo wa lekalana leo o tla bua le maloko a non-aligned movement gore a eme maloko a lekgotla leo nokeng segolobogolo ka ba batla ditlhabologo le bone ba batla mebaraka ka tota ba beilwe ka thoko ke seemo the geographical location gone go nna kgakala le mawatle go ba dira gore be ba nna kgakala jalo le mebaraka kana go a mebarakeng go bo go tura go ba turela hela thata so re tsaya jalo gore mo puisanong ya gago kana mo pegong ya gago tshokologong ya gompieno o tla dikologa mo tlhentsonetse. Alright, ke fila tla ke go lebogare tla re mo tsamaong ya letsatsi re boela ka go wena go utlwa gore tse dingwe tse di tsweletseng ka go diragala ka ko ke dife ke go lebogile ke file e lebogile mo gare ga BOTSWANA television ke file Makgaotsane jaaka hane a re begela tse leng gore di a diragala ko phuthegong ya mahatshe a sa ikabang non-aligned movement e leng gore e tsweletse kwa Uganda Kampala. Mo dikganyeng tse dingwe motshwarela tautona Res Lambatsogane yo gape leng mo palamente wa kgaolo ya Boteti West o kgothaditse banni ba metsi ya Mopipi le Mokobakane go inaakanya lenaneo la temo le tlotlo gore ba kgone go ipelega ka dijo tse di lekaneng le go gweba. Re Tsogane o buile se a tshwere phuthego ya kgotla kwa metseng eo ya Mopipi le Mokobakane se ba etseng tebogo ka dintlha. Nngwe ya maikaelelo a lenaneo la temo le tlotlo ke gore Batswana ba kgone go ntsha dijo tse di lekaneng go itshetsa le go jisa lehatshe leno. Ka jalo go botlhokwa gore Batswana ba ikopele lenaneo leo gore le ntshe maduo a sologetsweng go thusa go ikaega thata ka go reka dijo go tswa kwa mahatsheng a sele. Ngwaga tsotlhe tse di hitileng re ntse re dirisa madi a mantsi go duelela dithoto tse re di tsayang ka konte ga lehatshe la Botswana segolobogolo tsone dijo mme ga o bona e re ngwaga o le mongwe hela go nna le uba re bo re lela mo kana-kana go raya gore ga re kgone go lema dijo tse di lekanyeng gore re itshetse re be re ipeele yaanong temo le tlotlo e batla gore re eme ka dinao go raya le gore ke ngwaga o monamagadi ga e le gore o ne ntse o lema bo 2 hectares kana bo 5 hectares ka ngwaga o monamagadi ga e le gore 5 hectares yo na kgona go tsetsa mo ngwageng jaanong o tshwanetse gore yaanong o leme 10 hectares. Maruri mo temong kgwetlho e tona ke tsone dipalamo le balemisi anong e ne a re tlhaelo yo re bona gore ke yone e itsang gore bodiredi jwa rona bo tshware tiro ka bonokopila ra kopa gore ba re thuse mme e ne a re ka kgwedi ya December ba re solohetsa dikoloi di le 123 tse ba tla di anamisang le lehatshe lotlhe ka kwa gona le dikgwetlho. Boeteledipele jwa metsi eo bo lebogetse lenaneo la temo le tlotlo. Leboga lo lenaneo le letsile la temo le tlotlo. La ha selo se le sešwa se ta simolola se le tsubuta se le isa kwa le kwa.
mme le gorogile re lebegetswe ga le re tsaya gore ke lone botshelo thulaganyo ya temolototo ka gore le yone e tsweletsela sentle ba dipeo ba setse ba simolotse go di tsaya ke re seo re sa amogelela thata mo motswang go etla banni le bone ba rola dikgang tse di ba amang ke tla rona totelo ne a bona le tota gore e thwahetse kana go bona go tola dipipe di tsengwa bona gore nyame ha sengwenyana tsiapo di tsamela teng metsi a ema la dikgoro tsa sekolo ga le gore ga gona go tsenwa teng go santse re go ba ka nngwe go tlo di trench tse di tatamisa metsi gore metsi a se ka ema go gongwe he wa ha sekolo ha le wa le buisiwa gore go ga nna sente la bala tsamaya bona ka go senyileng ka teng mme go nna le solohetso ya gore paakanyo e ta nna teng mme le bojaanong jaana ga se go nne le sepela se se diragetseng le one fence tota ga ya nna sentle re itse ka seemo sa metsi a emang mo motseng le mo dikolong ke ka jaana go na le tiro ya CCP e tata mono e tswang ha posong ya go ema go ithala ka go bomanthabako tsa maintenance re na le thulaganyo ya gore tse dingwe tse dinyenyane tse e leng di-minor maintenance tsone re tsweletse re ntse ra di dira sekwele sa go hirelwa motho yo o ka dirang ditiro tse sekwele sengwe le sengwe banni ba kopile gore banka ya dithabololo e neetsweng boikarabelo jwa go tsamaisa dikopo le go abela baikopedi ba temo le tlotlo madi go reka didirisiwa tsa temo gore dire maiteko a go hithelela kgaolo yotlhe gore batswana ba akole lenaneo leo ka bontsi Sebaetseng Tebogo BOTSWANA Television Letsholo le itebagantseng le go tlhomamisa gore go na le tekatekano ya bong mo kgaolong ya Afrika la We Are Equal campaign le simolodisitswe semmuso mosong ono ke Dr. Isaura Ferrao mohumagadi wa gatautona wa lehatshe la Mozambique kwa Maputo toropokgolo ya lehatshe leo kwa putegong eo go solofetswe gape gore go bewa monwana tumalano ya letsholo le le rotloetsang phepahatso ya tikologo Zero Waste Movement. Putego eo e tsenwe ke bahumagadi ba botautona ba mahatshe a akaretsa Botswana, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Nigeria le la Rwanda gareng ga mangwe a rutlwa kabelo kgakollo ka dintlha go setse go builwe jalo ka lone laneo la We Are Equal le le gore ke la bahumagadi ba botautona o ta gakolegela gore bohumagadi wa gatautona wa rona mme ne o masisi o rutse jalo lenaneo la gagwe ngwagone re wela o no wela wa 2023 e le lenaneo le le rorwang ke bohumagadi mongwe le mongwe wa gatautona yo le leloko la Oflad e le mokgato wa bahumagadi ba botautona ba Afrika tota mme mo tsatsing la gompieno go go rolwa gape maitamo a Zero Waste Management e le lenaneo la jalo le rotsweng ke le lekgotla la ditšhaba WHO le le rotloetsang jalo mahatshe go tsa ka thwagalo tlhokomelo jalo ya solid waste mme mohumagadi wa tautona wa Mozambique a tsaya marapo a go iphesa tota gore o ta etelela pelo lenaneo leo la Zero Waste Management ga go diwaga go tabo gore jalo botona kgolo ba mahatshe a sele jalo le ba eteledipele ba dikgaolo gone ba mo lehatsheng le la Mozambique ba tla ba saenela tumalano ya go nna jalo gore go dikgaolong tsa bone tota le bone ba tla ba bona gore ba tsa bo eteledipele jwa go bona gore go tlhokomela jang matakala a recycle ka tsela e ntseng jang a ile gore go ka itshetswa ka one jang ka tsela e ntseng jalo Mokamedi wa lekgotla le le rulaganyang dikago tsa lehatshe re ke bonyemedisa oke re dithulaganyo tsa Botswana tsa go laola tiriso ya lehatshe di ngoka kgatlhego ya mahatshe a mangwe go tla go tsa malebela o ne a tlhalosa gore go ithuta mo dithulaganyong tse le maano a mangwe a go tlhabolola ditoropo a dirwang ke kana la gagwe le dikhansele ke yone a tlhotlheleditseng gore go etwe lehatshe leno ke baemedi ba puso ya lehatshe la Uganda Tombale le tumisang vinde ka dintlha Bagolwane ba ba tswang kwa lephateng la lefatshe dikago le tlhabololo ya metse kwa lefatsheng la Uganda ba mo Botswana go tla go abalana dikitso le maphata a farologaneng a puso segolobogolo le kalana le le rulaganyang dikago tsa lefatshe tshedimosetso eno e neelwanang e lebagane thata le dithulaganyo tse di siameng tsa lefatshe leno tsa go laola lefatshe. You'll realize that
Botswana has caught a lot of attention, especially in terms of land management and spatial planning, through the implementation of the National Spatial Plan. The National Spatial Plan, and through integration with the Transitional National Development Plan, and we're also working on NDP 12. So this national planning initiatives or strategies have caught attention in various countries, and they really want to learn on that. Particularly, we're interested in physical planning and spatial planning, land management, and solid waste management. We want to pick some good lessons from here so that when we go back home, we are able to implement some of those good lessons and plans, especially given the fact that in Uganda we declared 15 cities and we have made 10 operational. These are regional cities. They are smaller and more or less the size of Gaborone, and we would like to pick some of these good plans. Re oke, ona tlhalosa gore Botswana o ka sologela mosola jang ke go anya dikitso ko go la Uganda. You will realize that our cities really need funding, self-funding. So this is also one area that they are doing well on. So city funding is key for the city for sustainability. So financial sustainability for our cities is also a very, very good area of interest in terms of knowledge exchange. Gape ona tlhalosa maeto a ba neng ba rulaganyeditse setlhopha seno go ya go ba bontsha dithulaganyo tseo tsa Botswana mo makalaneng a farologaneng a akaretsa ba kabo ya lefatshe. So today being Thursday, we have done a lot of excursions and meetings. We started by paying courtesy to His Worship, the Mayor. On Monday morning, we met the PS, Minister of Lands and Water Affairs, and then went on the technical excursions. Lekalana le le rulaganyang dikago tsa lefatshe le na la tlhalosa gore puso ya Uganda e ba laleditse gore ba ye go bona dithulaganyo tsa lefatshe leo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Dikgantse di a tswelela wetso me mopalamenta wa kgaolo ya botlhophi ya Nkange Dr. Neva Tshebang a re khansele ya Totume e santse e bereka ka madi a khansele potlana ntse a tlhatlositse maemo fa a buisa phetogo ya kgotla kwa motseng wa senete. Dr. Tshebang a re go bereka ka ditogamaano tsa khansele e potlana go ama ditlhabololo mo metseng ya kgaolo eo. Abigail Madorobo ka pego. Dr. Thabang o supile fa tshwetso ya go godisa dikhansele potana e ne e le tsela ya go tsisa dithabololo le mananeo gaufi le merafe. Go fokodiwa nako e tsewang go dira le go tsaya ditshwetso, mme khansele ya Totume e santse e na le bothata jwa madi. Mopalamente o ile a kopa banne ba motse wa senete go aga mantu a phiriso gore mmuso o kgone go a hirisa babo ba bona dipuelo tse di ka thusang go tokafatsa matshelo a bone. Sasitakapiwa district council ngono maswabia ya pokuti ticha operate ne budget e sub district eso papizika ndipo pana mathatha manjinji papo panoti manikanya nikuti mari atakapiwa nde sub district ya Ntolo koro ta fana uti gwilla ku parlamentene no palaza mari tishake mari e full district dotola uti pound ko kungati thusa because ticha drillila kugwadza titsitsiwa kunyatolani goku kutukununu ndipo pa na vuthatha ipapa. I think kwafana kuti kuchi separate kuti ti district pangapiwa chavo abano havakabata beko ti golele to lahila kuma itenga golele to lashila ka snete after 5 years tingabona kuna change. Banne ba kgoletse dithabololo tse di dirilweng mo motseng wa bone mme ba ka ya fa bana le dikgweto di tshwana thaelo ya matu a borutelo ko sekolong potana sa senete diphologolo tse di gobiwang mo motseng gareng ga tse dingwe. Re kopa additional classes ko senete primary school bana go shota di klase nako ngwe ke le gone wa ke bone bana ba rutela ga se ga sethari ba bangwe ba tsentse mo store room se ka bo se tsentse dithulusi mo go supang tota gore nya thaelo ya di klase e go godimo le tsone di classroom tse di teng the existing ones le tsone santse re di bankangwe
di mo mo seemong se ngomolang pelo. mme re kopa gore a ko goromente a bone gore ditoo a di reng ngwaga le ngwaga yewe ditoo re ta bona gore di dira yang mme ga gona nko e tswang le mina go ntse go tshwana hela. Banni ba motse wa senete ba gakolotse go tsaya mananeo a mmusetsia jaaka temo letoto le ipelegeng ka a thamilwe e le tsela ya go leka go tokafatsa matshelo a batho. Abigail Madorobo, BTV News, Senete. Go ya ka dipalo tsa palo batho ya ngwaga 2022 go supagaetse ha banne ba ka zungula ba oketsegile ka 7.2%, mme jaanong seo se tshwenya banni ka jaana ba matshelo a bone a mo diphatseng tsa diphologolo tsa naga tse le tsona di oketsegileng di tsweletseng ka go oketsega ebile di go bea mo metseng. Ke ka mo banne ba kopile mo palamente wa bone Ramatshana Shamkuni go ba kopela go gokelwa dipone mo gare ga ditsela tse di yang kwa malapeng go fokotsa lefifi le leng teng ko le la mantshwarele ngwana le go fokotsa sekgwa. Kitso Temane ka pego. Banne ba motse wa KwaZulu ba tlhoisa fa dikgwa tse di gare ga ditsela e le mahulelo a diphologolo di batana le tsone di iphitlha teng, mme mo letlhakore le lengwe magodu le bone ba dirisa dikgwa tseo go thukuta batho. Ke ka moo ba bona go le maleba gore dikgwa tse di ntshiwe ebile ba tsenyetswe dipone mo motseng gore ba kgone go bona se se diragalang ebile ba babalesegile. Re mo seemo sa gore re thokana le di-lights, di-flood lights la kana dipone tse di ta gasa hela mo Flower Town mo. Ene ya rena kongwe ke tswa go ngwe ko kere ke ya rona re tsena boshigweng re la ke tsena mo straight sa four sa Martha ke kopane le phiritse tharo maabane yo mongwe ba le tsebang teleditse mongame jaaka o itse gore ke motho yo ke gautshwane le dinoga tshutha ela ne ke bonye mo motse ele ha ke o tshwarano ga ele ene e thomola pelo. So re na le khanyere le yone ya bo khutile bo khosi ba moteng re na le borre ba sepodisi ye leng gore re a eleka mme sena ngire ke a se kopa ya ba gampe go ke sengwe se se tshwana le fire break mo moabe maphata a le bane. Godimo ga moo banne bangwe bana ba ntsha matshwenyego a bone fa bangwe bone ba itumeletse katlego ya ditlhabololo dingwe tse di nnileng teng le tse di tla tlang. Ga gola scale tsa gore guide di tshwantse a mogele bokae chef a mogele bokae o last look at is a professional guide ke bona bana ba ruta tiro. But this has been a problem for so many years. Gompieno ha o ka go sepateleng sone sa rona se re reng ke sone se stona sepatela sa rona ga sa nna sentle ya re gona le mediro re se ke re bone di clients mina ga simolla ha nna le local agents and distribution of clients mo e reng ha batho ba tabe ba hiwa di local agents be ba bona gore ba ba neela bo maka ke so se le gore sa diragala ba gaetso a re se lebogeleng. Go ya ka kopo le matshwenyego a banni mo palamente ba kgaolo Ramatshana Shamkuni a ka ya fa matshwenyego ao e le merwalo ya gagwe ke ka moo a ikgolagantse le maphata a mangwe go netefatsa gore ditlhabololo dingwe di diragala ka ponyo ya leitlho. Tota mo planeng ya rona ya 23-24 na so mo planeng ya gore re ka go tshuba go Flower Town mme ke plan ele ke mogopolo ro tsereng re tla ro tsenya mo di planeng. Dikgang tsa bone ga se gore goromente o ntse hela ka tsone ebile le ene tona wa tourism ke dikgang tsa di itseng particularly yone ya gore a gongwe yo a degree holder ka ene minimum me o le degree holder sepatela sa ka sana le sone khosi se tabo se agiwa. Banne ba rotloeditswe go nna pudimatseba ba nne ba romela molaetsa ya tlhagiso mo maranyaneng go tsebisa ba bangwe fa ba bone diphologolo mo motseng. Kitso Temane, BOTSWANA Television, KwaZulu. Ba bosekisi mo tshekong e mo go yone go molemo Motlanyane a lebisitswe molato wa go bola mosadi wa gagwe ke ba bope Motlanyane go lefelong la tshidilo maikutlo kgwedi ya motseganong a le 24 ngwaga o hitileng wa 2023 ba kopile makaseterata wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst go ratile moremi Ramakoloi go tswelela tshegeditse Motlanyane mo kgolegelong ka jaana bana ba moswi ba santse ba tsamaya tshidilo maikutlo. Ba bosekisi ba gateletse fa Motlanyane a ile go itshupa gape le ga lekgotla o nkutlwile Thamagae ka dintlha. E ne ya re ka kgwedi ya Seetebosigo ngwaga o fetileng makaseterata go ratile moremi Ramakoloi a gana kopo ya bobedi ya mosekisi wa go molemo Motlanyana ya go emela tsheko ya polao ya mosadi wa gagwe kwa ntle
ka bana ba moswi ba ba neng ba le teng ko lefelong la tshidilo maikutlo fa mma bone a bolawa ke rra bone ba santse ba sedilwa maikutlo. Ba bosekisi ba tlhaloseditse lekgotla gore mo nakong eno go molemo o motlanyana ga a ka ke a letlelelwa go kopana le setšhaba ka jaana a le botlhabetsi mo matshelong a bana ba gagwe le gone a le botlhabetsi mo basuping ba puso. Ba tlhalositse gape gore bana ba moswi ba santse ba tsweletse ka go sedilwa maikutlo ka jaana go bolawa bosetlhogo ga ga mma bone fa pele ga bone e le selo se ba ka sekeng ba se lebala motlhofo. Ba bosekisi ba re mongwe wa bana ba moswi wa mosimane ga ise a tsewe polelo. Mosekisi wa go molemo motlanyane mo letlhakoreng le lengwe o ne a tlhalosetsa Makaseterata fa a na lobaka lo loleele a le mo kgolegelong mme ebile e setse e mmabale. O ne a kopa Makaseterata gore a seka a tsenya tsheko ya gagwe moraga lobaka. Motlanyana o ne a tlhalosa gape gore lengwe la mabaka a dirang gore a kope Makaseterata go mo letlelela go letela tsheko kwa ntle a kgolegelo o eletsa gore a ye go gomotsa bana ba gagwe. Makaseterata o ne a laola gore go molemo a tswelela tshegeditswe mo kgolegelong mme o tla itshupa gape fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang ya Tlhakole e le 12 monongwaga. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Ka go le tswa amogela Edwin Mashakgo mo tshwaretsa metshameko. Tla go leboge one mothetso madume dumela le potla le ja pudi modikologa o ja khomo ya tona a re disele morago ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare. Ross Branch o phaketse a dirile ditso jaaka gapa maemo a bobedi kwa kgaisanong ya Dakar le kwa Saudi Arabia mo karolong ya dikuta tsa Rally GP. Kalahari Ferrari jaaka itsege mo mererong ya mabelo a dikuta o feditse dikologo ya bofelo ya lesome le bobedi ya sekgala sa dikilomitara tse 328 mo maemong a boroba bongwe go ka fetsa mo maemong a bobedi ka kakaretso. Seo se mo dira mopagami wa ntlha wa dikuta mo kgaolong ya Afrika o dirileng mo go gaisitseng mo ditsong tsa lebelo le. Branch o gorogile metsotso e le lesome le disekonte di le masome a matlhano le boraro fa morago ga mofenyi wa lebelo leo Ricky Brabeck wa USA fa maemo a bobedi a tota a boraro a gapilwe ke Adrian van Beveren. Fargatela pele mokamedi wa lekgotla la Botswana National Sports Commission Tuelo Serufo a re ba solofetse gore palamente e sekaseke melao kakanyetso e le mebedi e tla amang tsamaiso ya lekgotla leo le tirisanyo ya bone le ba Botswana National Olympic Committee le tsa dikgang tsa tiriso ya ditagi mo metshamekong kgotsa anti-doping. Serufo o kaile seo fa nankola mananeo a ba lebagane mo ngwageng wa 2024 jaaka ba itlhokoletsa metshameko ya All Africa le ya di-Olimpiki tsa ko Paris. A re utlwe Katlego Kgakole. Serufo a re ba solofetse gore palamente e tla sekaseka molao o tla tlhofofatsang tirisanommogo ya bone le lekgotla la Botswana National Olympic Committee mo tsamaisong ya metshameko le go ka baakanyetsa dikgaisano tse dikgolwane tsa mafatshefatshe. Gongwe sa ntlha se nka se buang ke gore go na le melawana e re solofetseng gore e tabe e hitisiwa ko parlamenteng. Molao wa ntlha ke o hetolang act ya BNSC ya 2014 re na le tshepo ya gore jaanong go tana le act ya BNSC ya 2024 e leng gore e tabe change ka ha metshameko e tsamaisiwang ka teng re kgonne go harologanya se se dirwang ke BNSC e be tse dingwe di ya go dirwa ke BNOC. Of course go na le molao wa anti-doping le one re solofetseng gore o ta heta gone mo ngwageng mo di-competitioneng di dintsi re bereka le Botswana National Olympic Committee. E nngwe e botlhokwa go ya ka mookamedi wa BNSC ke go tiisa lephata le le okametseng tiriso ya ditagi mo motshamekong jaaka dipalo tsa batshameki ba ba iphitlhelang ba le mo mathateng a ditagi di tsweletse ka go golela pele. E rra se the scourge sone sa doping ke se re tshwenyang hela thata mme gongwe ke sone se leng ha ke simolola ka highlighta kganya bile ya NADO kana molao o re o sologetseng wa NADO ka gore ha o hitile
go ta establishwa office ye ikemetseng ka nosi ye leng gore ano e tabe e rutuntsha ebile be testa mo go ka thusang gore gongwe education e spread go heta ka ntseng ka teng le rona re kgona go itestela mo gae le ha unfortunately la re testa mo gae ga se mo go teng re ka bipa maduo a teng a ntse a go tswa ba itswe ke le hatse ka bophara. Lekgotla la BNSC le le ntseng le tsamaisiwa ka molao o tokafaditsweng ka ngwaga wa 2014 le solofetse gore diphetogo tse di tla tsisiwang ke molao o mošwa wa 2024 o tla thusa maloko a bone go ka ntsha maduo jaaka ba lwa go tlhabolola metshameko le go phadisana botoka kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa re lebatsa metshameko ya sejana sa Afrika se se tsweletseng kwa Cote d'Ivoire, setlhopha sa Nigeria se letse se fentse ba tshegetsa kgaisano Cote d'Ivoire ka nno e le nngwe go lefela go itshetela mo maemong a bobedi a Group A. Mo motshamekong o mongwe wa Group A, Equatorial Guinea e fentse Guinea-Bissau ka dino tse 4 go tse 2. Mo nakong eno Equatorial Guinea ba eteletse pele Group A ka dintlha di le 4. Mo motshamekong wa Group B, Egypt e tshamekile maleka a nno tse 2 setlhopha le sa Ghana. Metshameko ya Group B e tswelela tshokologong eno jaaka Cape Verde e eteletseng pele loko eo e thulana le sa Mozambique fa ba sireletsa sejana Senegal e lebagana le bafenyi ba 2017 Cameroon. Guinea yone e mekamekana le the Gambia mo motshamekong wa Group C. Mothweso mashimanye a mutla a baya mutlana pelo a re di tshware go nefatsa nako ya bongwe ke lebogetselo kgaitsedi a ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye di atla tse mashagomo tse tswa thobeng tse le phepa one rabantheng o tlabe a ba tota one rabantheng kala ka tshani o tlabe a bua go tla go rata thulaganyo ya BOTSWANA Connect ka go rialo e wela bodibento ya ga mashagomo tse re matla kgomo go dumela wetse mahata sediba tlholantse o bereka ka bonatla bonoko pila le botswerere modimo tšo. Deadline for submissions has been extended. 31 districts, 1 winner. Don't miss your